الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد قال الله سبحانه وتعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Mauli mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, haruman ini yari na isab kami gumanap simpangadjian salta hiatud namu maun pahadarat singkamu aming mga sila biyaksa salta di maraut sin karayawan dunya aula na karayawan na adlaw kana. Damikian siyusuhud nila, junjunjung nila, pamahacut si mahatinggi in karayawan dunya lagi karayawan na adlaw kana. Mga anak apo namu atiranan, masirakitan niyo hapangadjian na to, bunga simpag iman, antara sin guru iban sin murid. Imbunga simpag iman, antara sin guru iban murid, hikatu na pangadjian, na pangadji tanu sindum limaway, halawum sinwalu pangadjian. Harumin ni mga anak apo, ganapan na mo yung pangadjian, puas sinikatu hikaupat na. Hinikatuyad to, biyayta niya, haguro niya, ingkatan manusia, usugi bang babae, himiskin hirayahan, ilyalag nilad to, amin marayaw riya dunya, lasahun nila. Lagi kakuyakan nila. Ang pangadji, nagbungahan tara sing guru iban sin murid,
Hinna pangadji si murid na hampit haguru. Inaginiya. Inakulong niya. Liyasa ko na sadya'y marayaw kabayaan sintuhan. Adapun misan marayaw wang bukunda kabayaan sintuhan. Wala kulang lang niya liyasa. Unin sabab yad tumayta niya wala na liyasa. Sabab hikawin datuwi. Hikawin dari dia dunya. Apabila siya migday dia dunya, indungguan niya panagdaan, dumagpak siya palawang simpakubulan niya. Hibihin datuwi mga kialasahan niya dito. Pagkawala da siya nakalamud kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, imuridad to. Kiyawa niya na sadya'y marayaw hipala sa sintuhan. Wala na siya miyagad si marayaw liya siya sintaw ibantaw kal na inyad to hibin niya. Naharuman ini mga tuan. Hikaupat pangadjian. Hindu singguru pamurid. Nagbunga karayawan day dia dunya. Aula-aula na hadlaw ka na kana. Inagin niya hakuru niya. Inni nazartu ila qawlillahi subhanahu wa ta'ala. وتفكرت وتأملت بها inakulong niya guruku iatudku iban piandangku inhinduk mukamu parman si maha suci maha tinggi wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Inayat yadto hindu kanya singguru niya yamalan kulong niya guruku impayman sin Allah Ta'ala adapun hisiu manusia nagmabuwa siya. Hakabasaran sin Tuhan. Hakatinggihan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piag-addatan niya. Piag-martabatan niya. In kabayaan, kabasaran si mahasut, si mahatinggi. Karena amuyad tuin daakan kaniya salta wanahan nafsa anil hawa piupu niya inyaun habaran niya piupu niya ingin hawabaran niya iwan sin syahwat niya. Wala siya nangibug. Singka iibugan dia dunya. Pia ibug sintao. Wala siya nahailan. Sinlingkat siya dunya. Pia lingkat sintao. Sarawa. Imibug siya. Nahailan siya sinlingkat. Kabayaan si maha suci maha tinggi. Na paman sin Allah Ta'ala. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Intau yan. Paman si maha suci maha tinggi. Sa lugay ni ariya dunya.
Anugharaan na mo sila nikmat, intapin niya barakat. Magkagunahan kita ni Obiyad Turagbus, mga anak apo, na inluna niya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Sa bunal to, din tao yan, inipon ko yan, papagdapa-dapaon na mo. Papagdulbayaon na mo. Sin pagdulbaya di siya sumuhon. Tungbas na mo kaniya. Dirihilan na mo kaniya. Sin siyandalan niya ingkatan sa sandalan. Sin tiyatasan niya ingkatan piyatatasan. Tungbasan na mo sila. Paman sinallahu subhanahu wa ta'ala, pahulaon na mo sila hapaghulaan masanyan. Amo na yung surga, mga tuwa. Na, unin ba ita si murid pa guru kulong niya. Pagkabihad, tumbay ita sinallahu subhanahu wa ta'ala, kaya pagluwas lungsad ko yung baran ko. Fi daf'il hawa wa syahawat. Kaya pagluwas lungsad ko, ing kabuhi ko, ing pangatud ko, ing pangdungog ko, in hiwal sin pito ang gawta baran ko. Bang mayan, di ako maparinta sin napsu ko, iwan sin syahwat ko. Fajtahadtu ala ibadatillahi wa ta'ati. Yalup ko na sadya. Piagluwas lungsaran. Magtaat pamahasot si mahatinggi. Ivan magtag-ipon kaniya. Amo yan tuan. Amo yan mga anak apo. Ing kagunahan na to diya dunya. Dahil nga sa babyad to. Aun kabtangan sing kakasi sinallahu subhanahu wa ta'ala buhi pa siya. Nagulal na siya tausulwa. Ampeng kita niyo ini. Di na to nakaingatan ng gulalan ka to. Taniyo. Sa nakita niyo maggulal kaniya. Ada punin tao ni. Bukon siya naggulal simbaran niya. Bukon daguro niya naggulal kaniya. Siya naggulal kaniya. Amunin nagpapanjari kaniya. Biyay ta sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Hisiw yan. Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Ang kabtangan niya, utruku hadihin nupus an syahawatiha. Tinggalin niyo tuod. Puan niyo tuod. Harin hawabaran niyo. In hawa napsu niya. In syahawat niya. Tinggalin niyo tuod. May tayad to. Sa babang muri tinggalan in hawa napsu mo iwan sin syahwat mo. Hirul mo yan. Nagsipog na kausimbaran mo. Amam Allah hadarat sintuhan mo. Wa anta la tash'uru syai'a.
Hari mo ka na naman hang sulagunon. Sipog mo na imbaran mo hadarat sintuhan mo. Damik yan sipog mo na imbaran mo. Hantara mo iban simpagkahimo. Wala mo kaya na naman. Ito mga tuwan. Ali radiyallahu an. Aun kabtangan niya. Damik yanin Ali. Karramallahu wajh. Lamod na siya ring mga biyayta. Lamod na siya ring mga nakulal Tausug. Yari tuwaning kabtangan niya. Iyakum. Summa iyakum. Paghali kamu tuod. Paghali taimbawawan paghali. Kal na apabila kau rin maghali, magmula na kau hakabuhi mo. Damik yan, wal iyadu billah, magmula na kau hadlaw ka na ka na. Uno yan. Watahkimu syahawati wal hawa. Gali kau tu. Ayaw sadya kau mamutasiri nga pamarintasin Tuhan. Pagali kau. Maparinta kau sin nafsu mo iban sin syahwat mo. Turayan tayo mangud. Namay tayad to. Kal na bang kau na parinta sin dua ini. Sa lugay mo buhi, di kau maigalawm kaliruan. Sisipog mo imbaran mo, nagpasisipog kau hatao, sisipog kau sintao. Into iniri ingatun sintao. Ini kaupat sisipog kau sin syaitan. Tayo mangud na mo. Mga anak po na mo. Bukong tuodin dunya ini pagulaan. Panglabay-labayan sadya pataurun na to ingkabtangan dunin. Sabab kal na bang natudungdungan in hiwal si mano siya masa na to ini biya sin sa kaula-ula in dunya pagulaan. Nagposisyon marayaw in tiap-tiap mano siya. Nagsadya marayaw in tiap-tiap mano siya simpag dunya. Na. Sipatun zamimah. Sipat sangi-ngi. Apabila kau naparinta sin nafsumu iwan sin syahwat mo. Tulayan tayo mangud na mo. Dahil nga sabab yan, palman si mahasut si mahatinggi. Walau ittaba al-haqqo ahwa'ahum lapasadatis samawati wal ard. Bangin kasabunalan imarayaw. Magad na hanapso nila, magad na hanapso niya, magad na hanapsusin sila. Lapasadatis samawati wal ard. Kumangi na
Impitong lapis langit, ibang pitong lapis lupa. Kay mang. Kan naluntan utod marayaw. Insulat sin Allah Ta'ala katu taniyo. Sabab gapi taniyo ini. Atul ni taniyo ini ring dunya sambil padlaw akhirat. Bang natuin ri mahinang gapi dahin dia dunya. Di natu mahinang atul ni natu dia dunya. Nahisiw na yung gapi taniyo. Hisiw ni abugaw taniyo. Dahil nga sabab yan, in tiap-tiap taon nagkakaabugaw. Kaya sabi ito mga tuwan. Kaitaan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala hayat ini. Bang sadyaing kasabunnalan iwan sing kaadilan. Matan iagad nila yaddo. Matan biyagbukan nila yaddo. Allahu Ta'ala tagdapo silang itiwan lupa. Aula-aula na. Impiyahal nga sin Allahu Ta'ala katan piya panjarin niya amunin manusia. Tak kau tuan. Uno pa yung kabtangan. Sin Ali radiyallahu an. Tungod mon pa ini. Pag-anib ka mo tuod. Ampan na siya sab na mayta. Khairun nas. Insya rayaw manusia. Dahil nga kataan manusia, amunin nagbabogbugay ni. Amo na impiyarinta niya. In kabuhi niya, iwan sing kamatay niya, sinini. Yan tuan. Na. Khairun nas. Sa rayaw manusia, man akhraja syahawati wal hawa. Insya rayaw lang niya manusia. Patuhan niya ibang papagkahin niya. Amo na manusia. Mapakuha niya. Mapaig niya. In hawa napso niya iwan sinsyahwat niya. Dahil nga atay niya. Dahil nga pikilan niya. Dahil nga pituang gautabaran niya. Bang pamangi. Sa rayaw manusia. In lawan sin sa rayaw, in siya ngi manusia. Amo na manusia. Biubuhan niya marayaw. Biutangan niya fertilizing marayaw. In napso niya iwan sin syahwat niya. Wala niya iyagading kabayaan sin nagbutang kaniya. Tak kau tuan. Na. Ampan niya na isyabsyunuan. Hisiu-siu manusia. Usog na ka. Babae na ka. Hirayahan ka atawa miskin. Himarayaw lupa ka atawa bukon. Naparaog niya. Nang dao ginakal niya. Nang dao gimbaran niya. Haun.
hawa nafsu niya iwan syahwat niya, fahuwa khairum minal malaika. Intao yan, insiya yan, labi indayaw rin nga malaikat. Yung malaikat hambuk da. Hambuk da yung kanila. Ampay manusia dihilan sintuhan sintumup kanila. Na wang niya na paraog. Nang daugin akal niya, nang daugin pikilan niya, nang daugin pituang gautabaran niya, innaraog syahwat niya iwan sinapso niya. Usog marayaw. Babae marayaw. Usog marayaw. Babae pilihan. Maita. Way lumi sinatay. Way tamak tautuk simpikilan. Turayan tuan. Nah. Sumagawa. Apabila naraugin akal niya, naraugin atay niya, naraugin pituang gautabaran niya, innang daug, hawa nafsu niya iwan sin syahwat niya. Insiya yan. Fahuwa syarrun minal bahaim. Insiya yan. Mangi parang hakahayup-hayupan. Uy, may tayad to. Inhayup, di kumaun si makamulakan niya. Nawangin manusia, naraog nin akal niya, naraog nin atay niya, naraog nin pituang gautabaran niya, innang daog napso niya, iwan sin syahwat niya. Fahuwa syarrun minal bahaim. Mangi impang hinungod ka niya. Piyang hinungod siya sa ngi-ngi. May tayad to. Inna syarrad dawab indallah. In siya ngi-ngi, piya panjari sintuhan, magpanaw yari hababaw singgumi. Bukun hayop. Oh. Batin sapi, way nagmamasyat patuhan. In karaway, in iruway, wat bangin iru nagmasyat patuhan, di kalabayan. Tanghabunin tao. Nahisiw mangi. Amin tao nagbisu-bisu. Amin tao nagbuta-buta. Amin tao nagumaw-umaw. Hakabayaan sin Allah Ta'ala. Di niya agarunin kabayaan sin Tuhan kaniya. Sin siya magmuniran sin karayawan. Taniw mga anak po. Dihilan siya ingat. Dihilan siya pangdungog. Dihilan siya atay. Ampasyari kumangi. Ampasyari maba. Deng hayop. Nawala man niya ay kadimbed to. Nang daog, inapso niya iwan sin syahwat niya. Intaw yan. Syarrun minal bahaim. Wal-iyadu billah. Maita. In Allah Ta'ala nagparana biwan rasul. So, ay natuhati ununin maksud. Walakad ba'asna fi kulli ummatin rasula an ya'budullah wajtanibut taghut. Magtag-ipon tunggal pa Allah Ta'ala. Naunin pagtag-ipon yan, magkasilasa.
rahmatan lil alamin. Nain hayop nag-enjoy na sila sin paglasayan o gara kanila sintuhan. Nain tao, nagtuktok nain tao magkahi. Taniyo mga anak po. Mangjaga-jaga kita nung singkahalan, nung jumat. Hamasana to inibiak sinsya kaula-ula kaya lupahan na. Sung nakalupahan. Bang may tak sila piarahan Nabi Iwan Rasul. Ampa sila magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tani yung mga tuwan. Na. Bukunin dunya balikan na to pagulaan. Bukun pagkasaddapan da ini. Yung pagkasaddapan, hadlaw ka na. Dahil nga sababian mga tuwan, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, daytaan kita niyo, hafal man sin Allah Ta'ala suratul mu'minun, balikan tanyo yung palman sin mahasut si mahatinggi, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum, lapasadatis samawati wal ardh. Kumangi na. May tak kumangi. Lubuhon na sintao. Insara sintuhan. Gindasan na sintao insara sintuhan. Pamarinta na sinnapsu ni nakarun niya. Pamarinta na sinsyahwat ni nakarun niya. Sa babaong kita niya malingkat dia dunya. Mawa siya mang lamud-lamud si malingkat. Dia dunya ilingkat kabayaan sin Allah Ta'ala. Tiyabunan niya na sinsyahwat niya iwan sinnapsu niya. Nah, amuyad tu mga tuan, imbeta kato tanyo, sindasu sallallahu alaihi wasallam. Mapuas na hindi tu mga tuan, aunda akan kato tanyo si mahasut si mahatinggi. Ya'murullahu ibadahu an yaqulu qawlan hasana. Inummat na kauna. Iwan sin ummat haulihan. Sali dan naraak sin Allah Ta'ala. Aula-aula na ing kita ni ummat haulihan pialang ka. Amin kita ni ummat haulihan pialang ka. Malangka kita niyo. Pialangka kita niyo sa naglangka kita niyo. Sarang yadto, pagkakinat niyo pialangka, di kita niyo sa magpalangka. Na, unim baita kanila. Wa kulli ibadi. Baitai o Muhammad, yung nagdaak Tuhan, in naraak nabi in pabaitaan kita niyo. Naunin pabaita katutan niyo. Yaqulu allati hiya ahsan. Papaglapala sadya sila. Baitaan kanila aun lapal kabayaan sin Tuhan. Hipaglapal sin ipon ahsan. Sarayaw-rayaw hipaglapal. Tudyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wairong maglapal. Misa naun maglapal tuwad tungking. Nauno yan. Paglapalan nyo. In la ilaha illallah. Tay mangudlam
Kung sinsulga in la ilaha illallah. Dahil nga sa babyanin nagisim murid aguro, hipaparinta ko. Parintahon ko yung kabuhi, ko iban sing kamatay, ko sing kabayaan sin Allah Ta'ala. Di ko hipaparintahan napsuk iban sahawat. Nauno, maglapal akulong na sing kabayaan sin Tuhan. La ilaha illallah. Nasakali in ummat ini, aula-aula na in kita niyo hamasa ini, naniniguro, aunda lang na manulkin kato, aunda magtatahalil kato. Amin baran niya yung beta sin Tuhan, baita yung Nabi Muhammad, in nagtatagipon kako, papaglapala sila, sinlapal, ahsan. Sarayaw-rayaw. Uno yan, la ilaha illallah. Lamugot yung paglapal. Tuwadtong ke yung paglapal. Sinenhalga sing kabtangan niya un. Mahalga dahil sin langit iwan lupa iwan sin luun niya. Malaingkan yun yung bulawan, yun yung katantaan. Naparintaman siya sin napsu niya. Naparintaman siya sin syahwat niya. In mahalga, way nahalga. In way halga, amunad ti mahalga. Aturan yung mga tuwan. Na. Dahil nga sa babian, bang natudi nga tununin maksud, nagparain Tuhan kato tanyo Nabi Iwan Rasul, na aturan yung nain. In hayop, in sapi, doon da siya pagkaumbeta kanya sin Tuhan. In kita niyo piarahan Nabi Iwan Rasul, in pagkaun na to, pagkaun Nabi, in pag-inom na to, pagkaun Nabi, in pagkaun na to, pagkaun hindu sin Nabi, in pag-inom na to, pag-inom hindu sin Nabi, di na to karon. Kansiyo na, hinduan na sin napsu, hinduan na sin syahwat. Na. Wala na tumani aga din yadto, inusog-suwayrihan na maternity dress. Tupon na siya, ilago sintiyan niya. Bang sa ihon babaisad to. Nasambil usog, tupon na. Turan niyo mga tuwan. Pagkaun hindo sin Nabi kato, dahil nga Tuhan ini ni pagkaun. Pag inom hindo kato, pakayan hindo kato, adat hindo kato, katantan niya un, naparintaman kita sin napsuta, iwan sin syahwat tawena. Lapasa dati samawati walaw. Ngaita, hingkabtangan, kabayaan sin mahasot si mahatinggi, hipagkabtang, tuwad tungki na, lamugot na, nakukumun na. Tali-tali atuan. Inapon sinta ko di nakukumun, di ko makapalupad. Nayadto tako di daw ira kalagihan. Nabiyadiin nawang nakumun. In akal mo. Nakumunin atay mo, nakumunin pito ang baran mo, in naggumunap sumiwan sin syahwat mo. Hisim maghusay, hisim maghatol. Ang pemasa nato ni Rum adlaw inti atali hiluhala. Maghiluhala inti atali. Magambulda inti atali. Tiw-tiw din nagtatali, magkasila siya. Bangaon nagtali, nagkasila siya, pabayaran sin. Bukunin pabayarun, daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabi, tulay da, marwa 2 tahun da, mga pila tahun da, ubos na yung pagkasila siya, sa mabuhay na hikabayad ka niya. Atulayan tuwan. Naunin dayaw sing kabtangan yan.
simaruha al-mahabbah. Imbunga sin lapal ya namin lapal la ilaha illallah. Naglapal magbunga kaniya pagkasilasa. Sa kalituan nagbunga kaniya hiluhala. Way nagpaidahalaw sinatay na sabab nakuhumunin paglapal niya. Natutuad tong kayong paglapal niya. Ingan sinlapal ini kalimatut tayba. Kalimatut tayba. Kabtangan sa rayaw-rayaw. Naglapal, marayaw. Nakarungog, marayaw. Nahamasan na ito ini mga tuwan. Mga anak ka po. Bangkitan nuri mari pa amin ini. Pakallam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wat mangita-ngita sa jakitan niyo. Mangatud-ngatud sa jakitan niyo. In kakitaan na to lingkat kabayaan sin tao. In karunguan na to lingkat kabayaan sin tao. Ilingkat kabayaan sin Tuhan. Di namatay masinakal na to. Di namatay masinatay na to. Sabab wala dunin iman. Misa ng iman samalinatay tanin. Matod magyan. Yung syaitan long na rin nakabasahan sin Ayatul Kursi. Di nakabasahan sin ununo. Di na muka. Uy na may tayad to. Nahinang nadyayan ng syaitan. Nahinang naapo dakuan ng syaitan. Uy. Syaitan da siya. Ini mabarakat da. Inamukurop bang mabasahon hangpo. Yung karayawan niya. In la ilaha illallah. Direct hantara sinipon ni Wantagipon. Namatod mo, may bain nilang ni. Wala da na pinday barakat niya sa kawa sammalin atay sintaw. Sammalin pikilan sintaw. Sammalin pangatud sintaw. Sammalin panglungog sintaw, masammalin suara niya. Impito ang gauta baran niya, sammal. Nakabutang imalano hamalumi. Yan, mga anak po. Nah, ringat sabab yan. Bangin kita niyo hamasa na to, hindi kita niyo mari. Naubos din baita sin Allah Ta'ala. Ang Quran, Shifaun lima fis sudur. Bukon ubat, makapauli sin sakit halawm sinatay. Shifa, imana sin shifaun, makapauli. Bataon ubat di makapauli. Ampay nini makapauli. Na, bang nato, bang wala kiaulian, in sakit halawm sin jantung na to. Bukon amo yung pagbutang. Wala nakabutang habubutangan niya. Na. Simaruha al-mahabbah. Imbunga sin kabtangan ini. Imbunga sin lapal ini. Pagkasilasa. Way kabutangan sin pagdugal. Way tuputan sin pagdugal. Hapang dungog niya, pangatud niya, katantan, way. Mayta. Piyagtaatan nin Tuhan niya, iwan sin rasul niya. Wala siya nagtaat hanapso niya, iwan sin syahwat niya. Ini karwa. Tazkiyatun nufus awil jasad. Lumanu ingin hawabaran. Atawa lumanu in jasad. Bang, yung pagkabtang niya ini, bukon lamugot. Bang, yung pagkabtang niya ini, bukon nagtuad tungki. Nah, uno yan. Di siya kumaun haram. Di siya minum sin haram. Di siya umatud sin haram. Di da siya rumungog sin haram.
Di da siya magniyat sin haram. Tayan tayo mang imbunghay karayaw. Ini katubungan niya. Tathirul kulub. Sutsin lang pangatayan. Bukunin lang pangatayan niya na sa sakit. Naita. Himatulin baran niya. Himatulin tuon niya iwan sinlawan niya. Himatulin kataan iyagutan simpangatud niya iwan simpangdungog niya. Bukun siya mag-isa-isa. Maghatul. Dahil nga sabab yan, ingkanabihan iwan karasulan, maghatul simpagtuhan. Bang nakurik yung pagtuhan, kurik ng katanta. Apabila imingat na yung taon nagtuhan. Amin tuhan sa bundal. Amin nagparakato tani usulat. Way na hinang rung, kurik na katanta. Ampay masana to ini naglala mo ding kurik iwan rung, kurik minus rung, way kurik. Tayan tuan. Na, tathirul kulub. Sutsi na tayo. Bukun sa maling pangatayan niya. Turayan tuan. Ikatu, ikaupat. Disiplin yung pito ang gautabaran niya. Ang pembiyaw nakabadyo sa dya buaya. Buaya, amin tatatakan buaya. Nagtitinog sa dya ng hawak. Turayan doon. Na. Innasabot yadto. Bunga yadto simbeta sin Allah Ta'ala. Hipalapal sa dya mga ipon niya. Ing sarayaw-rayaw lapal. Amunay nuno. La ilaha illallah. Sabdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Afdalu ma kultu. Wan nabiyuna min qabli. La ilaha illallah. Way na makaliw-rayaw long ni. Inun, sa rayaw-rayaw, piyaglapal ko. Iwan si mga kanabihan na kauna. Daing ka ako. Amo na inun. La ilaha illallah. Naturatuhan biya din yung paglapalmuhan. Liapal mura kahakawayaan sin nagdaakay mo. Bangway runtuan, hatuluntan yun. Ampari matunggang kining kahalantan yun. Ang pakitan niyo rin maparinta sin napso na to, iwan sin sahawat na to. Sarabkal na bangkitan niyo na parinta sin sahawat na to, iwan sin napso na to, tanto sipog tanim baranta niyo hadarat sin Tuhan. Sipog simbaran-imbaran. Sipog niya pembaran niya panapapagkahin niya. Na. Nari makahatin tao sin nasipog na siya. Kuwan pa. Intada niya, hipag-proud niya, hipag-malaki niya, hipag-abbo niya, inhinang niya kasaan. Turayan to. Na. Hadihil kalimah. Ingkabtangan ini. Amunin lapan la ilaha illallah sadakatun. Nakapagsarak ka ko. Sa nari kita nung babaya magsarak ka, subay siin sadya. Nampatiw-tiw din dayahan.
Iba misan matawdsin, nagkakuriputin tao, waliyadu billah. Maba siya kasulat bilyonaryo diya dunya. Mapuas dahin dito mga tuan, ang pakabtangan sin Ali radiyallahu an. Uning kabtangan niya, laysa al-khairu an yaksura maluka wa waladuka. Walakin al-khairu an yaksura ilmuka. Kabtangan sin Ali radiyallahu an, bukol lang niya imarayaw, amo na yung tao matudalta. Nawangin niri, amasa na to ini, pero magkakaday niya. Imarayaw, amo na matudalta. Ay ikaw mag-uus-us, tagad ka. Dungog ka, tiyo-tiyo. Bukol lang niya imarayaw, amo na yung tao mataod sin. Iwan mataod panubo. Sumagawa lang na yung marayaw, amo na yung tao mataod ilmo. Atur-atuan. Induktor natutug sin. Bati sin. Mag-alupi ban si pasinti, way paubat sin na. Aturayan, ilmu sadya yan. Nga niya yan ilmu. Naunin ilmu beta sin Allah Ta'ala rundi. Ilmu maingat kau magtuhan. Nawang nag-agad ilmu mo matawad pasin mo, ikaw natuanin timap pa. Sabab nakapatunong ko sin nagtatangis. Nakapahayang kau sin tao na sususa. Sa kalilutangon pasing kaibanan. Lutangon. In nagtatangis, mapunong na pagtangisan. In nasusa na lutangon. Naunin beta sinali, imarayaw, amo na yung tao matawdil mo. Turayan tuan, amin ilmu sadya sintaw iwan tao ini yan na. Nauno pa lang na marayaw, wa anta kulu linnasi husna. Yung kainin tujuh patuhan, la ilaha illallah. Iban sin mapuas din ito. Imbiha unahan tara mo iban sin tao. Ini pamumuhadyaha tao, husna. Marayaw. Na mga anak ka po, aturan yung kahala na masay. Nuno naman yung piagbait. Di na magpangandulim magtiyaon. Di na magpangandulim magbakay, nagbutas na, nabulak na. Unin nakabulak. Unin sabab di na magpangandun. Napidayin Quran, napidayin hukuman bukun. Naparintasin nafsu, naparintasin syahwat. Pamansin Allah Ta'ala, wa qulu linnasi husna. Guru iwan murid. Nagbungay nilmu hilo niya. Paguro iwan pamurid. Intujo patuhan patawron na to illa ilaha illallah. Intujo papagkahinato wa qulu linnasi husna inhiwaita na to sadya pamano siya sa rayaw-rayaw.
Nasa paat mimbaran niya, nasa paat mimbaran mo, way lingog dumatong kaniya, way lingog dumatong kayo. Sakali maapda kuman, kukanin tawang niya kaakalan ng pagkahini. Kukan penta ubang niya mapasusa yung pagkahini. Ayun. Sabi ta sin Allah Ta'ala panabi. Biyata sin Nabi kato. Unin biyata kato. Im mu'min, im muslim ka jasadil wahid. Hang kabaran. Bang aun, hambuk deng habaran mo kaya sakitan ng maraing kata. Biyak dahanin. Na inyad tutuan biyak dagbus kaya lupahan na masa ini. Na. Subayad turihilan kalagguan ng baita sin Allah Ta'ala ruwah. Wa antakulu linnasi husna. Wa kulu linnasi husna. Ini pamungnu sadya pamanusia. Ama ni, halaumbay ni, kakasi ni, sarayaw-rayaw sadya. Maita, imbunga sin marayaw, sarayaw-rayaw. Imbunga sin sarayaw-rayaw, papagbangkatun sin Allah Ta'ala yung karayawan, dahil dia dunya sambil padlawa. Na hindi ako nagtimbong tabak, ingi ganapan ni. Inabbo, ganapan abbo. Kaya nga sabihan, natuad tungki na kita niyo. Natutuad tungki imbaran na to, natutuad tungkin sa sakatan na to, natutuad tungkin kabayan na to, lawi awla natutuad tungki ingkabtangan na to, tuju pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan, natutuad tungki, ingkabtangan na to, magkahi, pakaniya. Nauno pa ingkabtangan sinali. Wa an la tubahiya linnas. Iwan ayaw sadya ko mag-abbo papagkahi mo. Ay sadya ko mag-abbo. Maita. Sababin tao takabur hirusdos siya sinallahu ta'ala rin diya dunya sambil padlaw akhir. Karena yung takabur misan hambuok di kau tumayma. Di mo tayo mauninding nga Tuhan. Di mo tayo mauninding nga Nabi. Di mo ratay mauninding nga tao. Intay maun mo sadya aming kabayaan mo'y pagabbo. Dahil nga sabihan, hamasa nato ini, hangkan ini magtataw din problema, way mag-admit mangi. Way mag-admit na siya. Kurik sadya siya. Di siya mag-admit, aun na siya ako. Na siya ako nagpikilan, na siya ako nagbisara, na siya ako ha-even. Way mag-admit abiyad. Way makatay ba? Dahil nga sabihan, magsusuong yung kasusahan. Na, ay sadya kau magtakabur hamano siya. Aula-aula na ay mutod pagtakaburan bi ibadatillah. Im pag-ibadat mo patuhan. Long mo, wang mag-ibadat da, naghinang ibadat, akura siya ining kimugdan. In kamuyan rung kata. Ayaw tuan. Amod timbiyay ta sinadi. Nabang natuyad turi agarunin bihad turagbus. Nauno. Wa amma man taga wa asara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal mawa. Adapun yung mga sila nagtakabbur nang liulakad dahil nga kabayaan sintuhan, iniagad nila kabayaan nila. Fa innal jahima hiyal mawa. Lawan sinsulwa. Impaghulaan nila laum kayo. Impaghulaan nila lablab sing kayo. Pinalka jahannam. Nasusudiyab mga tuwan. Misan hadya yung sunog da hindi dunya ini. Pilang katingi da simpasuhadlaw ka na.
Dagbos ka sigpitan din tao. Nabiya din na dito. Na, ay mo pagtakabulanin karayawan mo. Ay mo pagtakabulanin ibadat mo. Ayaw. Sa hisuhod mo hadya patuhanutuan ko. Patutukain atay ko. Allahumma ya mukallibal qulub wal absar. Sabbit kulubana ala dinika wa ala ta'atik. O Tuhan na mo. Ikaw rin pangangayuan na mo. Mangayo kami kayo mo. Patutuka. Pahukuta. Halawm simpangayat pangatayan na mo. Impagtaat kayo mo. Impagibadat kayo. Bihan mga tuan. Na. Wa ida ahsanta. Apabila aun karayawan na hinang mo. Hamid Allah. Bukong kau magwayang long mo ako rin nakahinangin kamuyanway. Sarawa, pagpamuji kau patuhan. Pagsyukur kau patuhan. Bukong kau magwayang amano siya. Ako rin ni, ing kamuyan. Ayaw. Amuyan ing beta singguro. Hamurid. Pabi, kuno-kuno na kau makainang karayawan, tiyo-tiyo. Tapawakta ala gairik. Tapawakta an gairik. Nakataimbabaw kau, nakataas kau ringay. Di nga pagkahimo. Ay kau tuon magtakabur. Sarawa, pamuji kau patuhan. Pagsyukur kau patuhan. Sababin nagdihil kay mo ingat, nagdihil kay mo kapandayan, buko ni siyo-siyo Allah subhanahu wa ta'ala. Yan tayo mangud naman. Amud. Wa ija asyata, apabila nagkamali kaong mangi, nahinang mo, iban kangiong kau simpagkahim mo. Istaghfartallah. Pangayo kau kamaapan patuhan. Astaghfirullahaladzim. Bang patao pagsuri kau patao. Way rumay ngat magsuri. Di magsuri ha ama. Di magsuri ha ina. Sa bang patunang manakhangatus tagkay man na. Suri lang niya. Way ko natawa. Way ko na-reply nun. Suri. Tayan to ah. Bang kau nagkamali hahinang. Iban aungi. Iban siyak nahan kau sintao. Ay mo bayari ingi sa harap mo patuhan. Astaghfirullahalazim wa atubu ilah. Amo yan tuaning kabtangan. Sin Ali radiyallahu anhu. Maita man amila amalan bila ittiba wala iqtida fa amaluhu batilun. Sabab kalna hisiyusin naghinang sinhinang wala duunin pangagad niya Quran iban hadith. Wala doon yung paningod niya, rin niya singuran, biya din yung nabi naghinang. Inhinang niya yan batal. Ima na simbatal, way pahala. Ima na simpahala, nagdusa pa ka. Way pahala. Nida-ul pa ka. Sabab naghinang kaw simbukon haatulan. Turayan tayo mangud. Tayo nga sa babyan. Tayo mangud na magkaunahan kita ni utuod. Bunga simpag-iban.
Palman sinallahu subhanahu wa ta'ala sa suratul Tagab. Wa man yu'min billah. Hisiu-siu sadjaring kato. Taniw. Mattan. In pamarat saya niya patuhan. Yahdi kalbahu. Hidayatan sin Allahu Ta'ala yung jantungnya. Di lumummin atay niya, di lumummin pikilan niya. Jamban sa dyan limummi, bukun nakaaga din atay niya limummi. Ang paimbiyaon, ilummi sin jamban yaon dahalawm sin atay niya. Tutuan. Siu-siu sadya. Usog na ka, babae na ka. Iyagad na insalakan simpamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab awon salakan niya suway mag-agading kataan. Di man jari minang kaniya-kaniya atulan. Wa man yu'min billah yahdi kalbahu. Hisiu-siu. In nagparat saya matan pa Allah subhanahu wa ta'ala pasanyangun sinallahu ta'ala yung pangatayan niya. Main kita ni uwihaon. Matawdsin susah. Wairunsin susah. Takakawasa susah. Way kawasa susah. Takapaghula susah. Way paghula susah. Taga anak susah. Way anak susah. Astagfirullahaladzim. Nabiya din na, kaun kau papag-iman. Maita, hamuk din desisyon na karun mo, amo rin nagpapanjari kayo. Tuan. Nabang kau rin makadahad no, ingkatan, kahalan, amo rin magbayta kayo mo. Dahil nga sabab yan, uno-unon badyo gumawa, uno-unon pantalon gumawa, amo na to sabab kahalan, makad kawa kahalan. Ampayng kahalan, naparinta na sinsara. Sabab nakaunin ingat sintuhan dahil sin nag-design sin mga kabadyo-badyoan, kapantalunan. Nakauna. May ingatin tuhan din kanila. Na. Dahil sabiad no, di makadin tau ha istain, di makadin tau ha kahalan, inakarun sin tau sara. Nabang kau may agada sa kahalan, imbadyo mo makamin sa murabadyo, nibugit mo na, sabab aon na isab-konsum gumawa. Yung cellphone mo bini mo kapiladlaw yun, nibugit mo na, sabab aon na isab-cellphone bago gimuwa. Yung tukong-tukong mo ka, nubadlaw yung bini mo, subay mo na bihon, di na isab. Sabab dukang na isab. Dahil nga sabab yan mga tuwan. Paman sinallahu ta'ala, wa in tuti'uhu, bang sadya kamu nagtaat patuhan no ibang parasul no. Hari kamu tuod magtaat hanap suno ibang syahwat no. Paman sinallahu ta'ala, tahtadu. Ingkatan hinang mo yan gay di dengan Allah Ta'ala. Di kawiminang sininang bang bukun kabayaan sin Allah Ta'ala. Na, yung masanat yun, nagsusay din tao. Diugtun. Na nagkangi. Sara sintuhan dugtulon mo magkangi. Sara sintaurog tulon mo magkangi. Nariugtul mo na karwa.
Na ada punin nagtaat pa Allah Ta'ala. Tahtadu insyayan. Halawang pamandu sin Allah Ta'ala. Uno pa mga tuan. Ingkabtangan si mga sila nakauna. Nakahati rin katutan yung mag-agama. Hisyusyon tao. Timapil na inatay niya, inakal niya. Pasyara sin Tuhan. Iwan timapil na sin kabayaan niya. Magad. Umupi. Hakakahinang sin junjungan ni alayhi salatu wassalam magtag-ipon. Insyayan. Paman sin Allah Ta'ala. Palanuhyannahu hayatan tayyibah. Anugharaan na mo siya sin wala kaya anughara hakaywanan. Pasanyangun na mo siya riha dunya iwan adlaw akhirat. Nabang natudi maingatin ayat ini. In pangita natuda si masanyang magula diha dunya ini matawsin. Amo yad to 101%. Amo at timbay ta sin tao. Amo yan tayo mangud na mo. Na. Inatay sin tao yan. Apabila natapil na. Tiapil niya. Kabayaan niya. Mary, pabayta ka niya. Wala siya miya kadakahalan. Wala siya miya kadlong simbatak bago biyaw na auso. Doon da siya asara sin Allah Ta'ala. Yin siya yan. Harap niya pakabayaan sin Allah Ta'ala. Tarikun ilallah. Ingkatan lalabayan niya, dan kabayaan sin Tuhan. Labay hapangitan niya, harap damaddo. Pangdungog niya ramit kiyan. Inhiwal simpito ang gauta niya, hiwal pakabayaan sin Allah Ta'ala. Namura-murahan mga anak ka po na mo. Patubtuhon na mo dito yung pangadyan, may abutin waktu na to. Panginduaan na to pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang mayan kita niuri imiwog silingkat pialingkat sintaw hadunya ini. Doon kita niyo halingkat kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alupun na to, pagmaltabatan na to, kabasaran sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab aun janji niya, hisyusyo maghinang pamarayaw rendi, anugharaan niya karayawan, awla-awla na hadlaw ka na, mura-murahan, bang mayan kita niyo papagunay-unayon. Sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, haran, marayaw, sambil dumagpak kita niyo parhulan, sinbiyay ta si mahasud, si mahatinggi, sa rayaw-rayaw paghulaan, nas'alallah Subhanahu wa Ta'ala, at-tawfiq was-sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal fa'izin, wal maqbulina fid dunya wal akhirah, wallahu Subhanahu wa Ta'ala, a'la wa a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.